21 the chin tham dạo tu rangai tu nên gia đình nên cốt cái nên lại than na thông thị cốt lên February nên cốt lên khát ram liang thông chin na cốt than la Russia ni helicopter tan pi chu Ukraine ram ri a cốt na чистил снег, значит. Warzone. Эх, нет ПЗРК, жесть. Я даже сбился совершенно. Ну, стреляй по мне. О, и акула идет, акула вот она. Сейчас стараюсь поближе ее заснять. Вот она. Замыкает. Над моим домом летает, охраняет, как комаров. Ukraine le Russia ram ri a ka dau na achwa Ukraine ra ka patni an thi I pali ni hliam an tua Russia le ni pa pau chu nan chung le nan hum him kho na ding a hliam I tlai chiao uti in an than a thong leng asmi nu la ha chia rol chu Donbas a ani dor na Belarus khwa a Russia ni ballistic missile le cruise missile chu a test le Ukraine President ni zakat in ral pi chu a thok chang ti in alwan jan ni a khan nan chim asikun chun zeida nan hak khun tia chim chun hum him nak din cha a ni tu lei zong som na ka tua